Monasquitay, hakullañ, aprat alistarqoku irisunchaq cárcelman, Tata Diospaq palabranta willaramusunchaq chay cárcelpi preso runasman. Ya, kay Bibliata uqharikushanin, hakullañ. Sumaq punchay, wiraquchi, capitán, hamushayku nuqayku kay palabrata Tata Diospaq qillqanta willariq kay ukhupi runasman, pasarichiwaykuman ari, wiraquchay. Buenos días, pita hankankiri. Nuqayku kashaykuari kay iglesiamanta, kay qhariwarmi hamuykuyku Tata Diospaq palabranta willaramusunman nish chay cárcelpi runasman nispaq hamuriyku ari. Vale. Ajinaqa entonces yaykurichaq, paykunaqa necesitanku kay Tata Diospaq palabramanta willarimuychaq. Sumaq punchay runamasis, hamuyku qankunawan compartej kay Tata Diospaq qillqanta willariq qankunama. Allin punchay caballeros, nuqayku qankunata visitari hamuyku yuyarikus qankunamanta waturikamusunshi nispa, munayku qankunawan Tata Dios palabranta ñawirita. Qankunaqa hucharwarqankichik mana Diospaq palabranta yachaspa, pero kunan Tata Dios perdonasunqachu qankunata. Tata Diospaq palabranqa atinman cambiayta sapa runaq sunqunta. Alhinata ninka Tata Diospaq qillqanpi, Hebreos tawat agapi chunqasqaniq chiklaypi, Diospaq palabranqa kawsayniyuq, atiniyuqtaq, pura filuyuq, espadamanta aswan filo. Chay palabraqa runa sunqun mikhukamapuni chayan, hinallataq yuyasqanta sunqunpi imatachus munasqantapis sut'ita rikuchin, allinchus manachus kasqanta. Ajinata ningari Tata Diospaq palabranqa, Tata Diospaq palabrallan cambiayta atinman sapa uqpaq sunqusninta. Kunan qankuna munawaqchischu Tata Diosta sunquykichaypi apikuytam? Mana munaykuchu nuqaykuqa chay palabraykitaqa uyarikuytaqa. Kaymanta uskayta, rabiachawayku nuqaykuta. Tata Diosqa maytapuni qankunata munakusunkichaq, Tata Diosqa may makishnin kicharisqa qankunata suyasyasunkichaq, nuqayku qhipan semanata kutirimuyasqaykutaq qankunawan. Semanamanta? Munasqitay, hakullaña uqtawan kunan kay semana pasaña kunanqa rina cárcelman, uqtawan rispa parlarimusunchik chay preso runaswan. Amaña rinachu, ni paykuna cambianqanku, china malaspunichikanqanku, manaqa munankuchu Tata Dios qillqanmanta uyaritaq. Rinalla nuqanchisqa ama ninachu chaytaqa, Tata Dios pay ruwanqa obrata, hinaqa nuqanchaq rinalla. Ya, entonces hinapis rinar. Ñapis chamunchayña kunaqa nuqa parlarimusaq capitánwan. Ay, wiraquchay, capitán, kutimullaykuñata qhari kay semanaman kutirqamashayku. Maypitaq chay hubin kasha maytapuni phiñarikurqa chay, uqtawan paykunawan parlarikuyta munayku chayman kutimusharqayku. Waliqtapun kutimunkicha, chay hubinqa kunanqa Bibliata leerishan chay cuarto ukupi mayta leerishan payqa. Ay, mayk'amantata pay leerishan kunan Bibliatari, hinaqa kusikushan hinata niwaqtiykiqa. Ay, chay ripusqaykichtankama Bibliataqa payqa leellampuni. Mana sakenchu Bibliataqa sapadilla leyen payqa. Payqa ñawpaq kawsayninmantaqa mayta cambian kunanqa. Ñawpaqqa manchay malu karqa, saqra karqa, chuqnakuq karqa, paykuna kay presuswanpis chiqnisqa karqa. Kunanqa cambian ari, kunanqa cristiano hina payqa cambian. Rifchari hermanoy, kanga qaparishaña. Ari hermanay, kay programancha qallarikuqaña. Dios manta. Uyarikuna. Dios pasimen nisqa runata wahinaman tukuchin. Sumaq puncha hermana Inocencia, imaynataq kunanqa kashanki walejllachu. Allin puncha hermano Bene, are, lestuña kanin, qallariykunallañas programata. Tata Diospaq palabranqa may hina atiniyaqpuni, chay hina chay cárcelpipis chay juventaqa cambiasqa ari, chay hina ukunapaq Tata Diospaq palabranta leytawanqa, payqa cambiasqa ari. Are, Diospaq qillqanqa nin, espadamantapis ason, filo nin, pura puntayoq nin, atin pay cambiayta ari. Ajinallata
ninka iskayga kartapi Timoteopi Kesat agapi chungasota chiklaypi Dios manta tukuy qillqasqaqa paypa yuyaychasqan kaspa may sumaq kashan yachachinapaq uchata riparachinapaq chiqa kaqman kutirichinapaq chiqanta kawsayta yachachinapaq ima Unasqa wawqi Diospa qillqasqa mancha yatiniyo runata uhinayachinanpaq chaypi yachaqakunchik imaynatachus salvasqa kananchikpaq yachaqakullanchiktaq imaynatachus Diospaq kawsananchikta Uqta tapurisqayki yachankichu Diosmanta qillqasqata sapa p'unchay ñawirita chayri Diospaq atininta usuchallankichu chaywan atinkipuni kawsayniykita uhinayachiyta Sichus creesqaykipi mana wiñashanki chayqa yachankichu Diospaq palabranta sapa p'unchaypi ñawirita Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículo yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq Kuna yachakusunchika Hebreos libromanta tawat aqa chunkaskaniq chiqllay Diospaq palabranqa kawsayniyuq atiniyuqta pura filuyuq espadamanta aswan filo chay palabraqa runaq sunqun ukhukamapuni chayan hinallataq yuyasqanta sunqunpim imatachus munasqantapis sut'ita rikuchin allinchus manachus kasqanta Noqallatkuna yacharikusa Diospaq palabranqa kawsayniyuq atiniyuqta pura filuyuq espadamanta aswan filo chay palabraqa runaq sunqun ukhumanpuni chayan hinallataq yuyasqanta sunqunpi imatachus munasqantapis sut'ita rikuchin allinchus manachus kasqanta Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno Ari hermana Inocencia Dios te yupaychanachi Kunan yupaycharisunchika qumiri minarimanta yupaynin kashan hisqunchunqa uqniyo Sapayayki Dios mío, wawayki pasesikuwanki, wanyunyanki kasyakti, kausaynyang mampu sawarkanki. Gracias takoyki Señor Dios mío, mosos runatu kuchiwanki. Chay hatun salvación mantaka Gracias takoyki Señor Dios mío Mozos runatu kuchiwanki Manamin con kasachu Chay hatun salvación mantaka Chikata más gracias pa Manataria terkanichu ang yaminyo kapapa Jesus salvawak ni mingkanki Gracias takoyki Señor Dios mío Mozos runatu kuchiwanki Manamin kong kasachu Chay hatun salvación mantaka Gracias takoyki Señor Dios mío Mozos runatu kuchiwanki Manamin kong kasachu Chay hatun salvación mantaka Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programa yarisqaykimanta. Aya kaykiki gorasta kutirimos pakayasqaykuta kay programawan Dios manta uyarikuna